Aho just dutangiye none tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Demokarasi ya Congo. M23 yasabye pilote Takio wari utwaye Sukhoi 25 yarashe ibirindiro byayo gusezera ku muryango we igitaraganya. Ikaze. M23 yahaye ubutumwa umusirikare wa FARDC wari utwaye indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yarashe abaturage n'ibirindiro byayo byatanzwe. Pilote Takio wa FARDC yashimwe n'abatari bake ndetse afatwa nk'intwari y'igihugu nyuma y'uko ku munsi w'ejo ari we wari utwaye indege y'indwanyi ya FARDC yarashe ku birindiro bya M23 mu bice bya Jomba, Tanzu, Musungati na Runyoni. Igitangazamakuru Goma 24 kibogamiye kuri M23 cyanditse ko ubuyobozi bwa M23 bwageneye ubutumwa bwihariye pilote Takio warashe abasivili akanatwika ibirindiro byayo. Muri ubu butumwa ubuyobozi bwa M23 bwasabye uyu musirikare ko mu gihe yaba yitegura kugaruka kuburasaho agomba kuza yasezeye ku muryango we, kuko ngo kugaruka bizakunda ariko gusubirayo ari muzima byo ntibizaba ari nk'igitangaza. Baragira bati mubwire umusirikare muto warashe abaturage bacu mu gace ka Jomba ko nagaruka agomba kuza asezeye ku muryango we. Ntituzemera ko ako kanyugunyugu atwaye kongera kwinjira mu matware yacu. Kuva mu gitondo cyo kuwa 8 tariki ya 8 Ugushyingo 2022 FARDC yatangiye kugaba ibitero byo mu kirere mu bice bigenzurwa na M23. Ibitero by'indege bihosheje hahise hakurikiraho urugamba rwo ku butaka aho abasivili ba FARDC bazanye n'itsinda ry'imitwe y'inyeshyamba basakirana na M23 birangira ibasubije inyuma. Hasta la vista.